Sangrongsalo HMA ni Notice Advisor eba Tipra hasteni Interlocutor Mishra by Malaikha IPFT. Tipra lente Tipra sharok ni bagai nangmani manthai sokthai rok na tiyai Mishra by kok sharaika IPFT ni ojamarok. Abo haikino Tipra Motha ni ojamarok by Malaikha HMA ni Notice Advisor Mishra. Paithago Sangrongsalo HMA ni Northeast Advisor eba Tripura hasteni Interlocutor Mishra by Malaikha IPFT High Power Modality Committee te Tripura hasteni kubun issue rong na tuyai kok shalaina ni bagai Delhi wa IPFT ni haste ojamarong na ring hormani HMA ni Northeast Advisor eba Tripura hasteni Interlocutor Mishra malai mani jorawo Tipra lente Tipra sharong ni bagai nangmani manthai sokthai rong na tuyai Mishra by kok shalaikha IPFT ni ojamarok bo by kok shalaimani jorawo tongkha IPFT ni haste ajukfang Mariang, Haste Tangfang, Shopon Deborma, IPFT ni AGS Montri, Shuklacharan Nuatia, Advisory Committee ni Ojama, Krishnokanta Jomatia, Akoshong. Abo Haikino Ashalo, IPFT ni Yagulo, Tipramotha ni Ojamarok by Malaikha, HMA ni Northeast Advisor, Mishra, Tipramotha ni Shanmungrong no Kai Jomoi Khunaka, HMA ni Official Ojamarok. Abo Haikino, IPFT ni Ojamarok, Tipralen ni Shanmunoti Shamani Bagai, Social Media tuye Kafurjamani Kokshaka, Tipramotha ni Ojama, Moharaja Pradut Kishur Deborma. Fia Babuskang ni Shalo Tansha Unani Faising, BJP, IPFT, Te Tipramotha, Turuk Shijagoi Faruruka, Mangpili Lukurong ni Thani, Awonotuye, Korikate Musha Sazagnai, Te Shuizagnai, Fia Bajorashi Kokshanai. Bureau Report, Chini Khorang.